Wadhi nyime jopiny mane weche makuo jamne kod monj makinde ka kinde odaro miechgi kaunti ma Samburu ywak kaluwore gi onge mar kar dak, chiemo kod pi mabende ginyalo tiyo godo kaachiel kod lewni ma ginyalo rwako. Jopiny go masani ogo tach e kambi mar jolweny, kambi joma lweny odaro e miechgi ma Loibongare kwayo piny owacho mondo mi ochiw kony mondo mi opargie. Negi yuago chal marach mag ngima e kambino, gino ma osetamo nyithindgi bende koro dhi nyime kod somo margi. Jotelo mawuok e kaunti no koro kwayo riwruok mar Msalaba Makwar kod piny owacho mamalo mondo mi one ni chiemo mag kony ochopo ne jodago. Maloyo anyuola 300 odak e kambi mar jomojotgo. Wangekuja hapa kwanza kuletea watu hema kwa sababu inanyesha. Kuja kuletea watu chakula kwa sababu hawana. Wangeletea watu dawa kwa sababu mahali tunasimama sasa ni mahali baridi sana na watoto wataumia na watu wazima ama wazee wataumia. Kwa sababu ya watu kuhama kutoka makwao juu ya directive ya serikali, sasa wamekuwa displaced juu ya insecurity na juu pia hii directive ya Waziri Kindiki. Kwa hivyo tunaomba hawa pia wasaidia wenye wamehama watafuta mahali ya kuishi. Tunapitia mashida mingi sana juu ya Pokot. Sisi tumekuwa maskini wale wa mwisho. Tunakaa na shida, ndio sasa tumewasha na maboma zetu, tumewasha boma zetu, ng'ombe wetu zimeenda, watoto wetu wamekufa, tumewasha maboma yetu, tumekuja kuishi hapa kama maskini. Watoto wetu wamekufa, ng'ombe imeenda, mbuzi, kitu yote imeenda. Tunakaa na shida mingi. Tunakaa kwa hapa na shida mingi. Hata watoto wetu wanalala maparanda, wengine wanalala mtaro.